Biyag ti tao. Ay, nukasta, mga sawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay, maragsa ka naklauna yan ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga min timang kankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa imot timakan kansyawan. Makadandanog ak madamang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam ka dagita at tao. Amumbait nga ado ti managkansyaw dito'y lugar tayo. Huwag nga rin amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkansyaw. Sapay no isuda mo ti kansyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikas kaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makansyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Ala, agsagana kayo nga rin, ta dumanon tayo nanang. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kansyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana kung na maadaan iti apo kaw. Okay, naimbag ano ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain. Lisan mo't lama ka anak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron Makaanak pa'y daya iti 5 o 7. Ado na itapito. Uray talulaing mayatain. Malangarap, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay intun kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala maun dagitay baak, tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Apay kita sa adun ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayo. Sige nanang, tapag paparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasang kan babaraws. Baglakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kansyaw kan kaakas iti naibagam kanya. Win nga ron, mas istresak iti tunggal kan kansyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkansyaw. Napintas kan ubing pa'y pinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw, Juan. Sapay ko matagtalinaad ti kinasimpo mo. Uy, apay ko mga baliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa amatayak madla na simpot lataid na baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mon tamamut, Juan. Pailaan. Saan na ita hanakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko'y dinalpas ti kasarda. Naghani da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kastama lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No saklamay sa uray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit?
nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga di honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takasla na bambanog aklauray. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadaan aklakit di adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma! Triplets ko mati sikog na Edna, tapno maminsan. Tauray huston ti triplets no kaskasanaw. Ay! Nagmayatan ngayon no triplets. Ngam uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar, ta iturog ko man biit na nang. Kaslak mo tagtrangkaso ng gapoy ti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan? Kuwan nagagat pa ng agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, yung intriga na mulang te matmatgadan na kin ka? Kuwan siyak ti para gamiti kwartame. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din di asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni stambay. Ay, konsumisyon na diyang asawa. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang, tikan kanon me, Edna. Iso nga ay na po, apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayit ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutot, ti paggagatan na. Awan ka di pa'y, Edna. Ay, awan pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Uwan ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awan mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa ita, Wano, ada puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't Pulimin to pa tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangarudan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awang pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabot jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na kasambutan na tiagputaw tanay. Mapanon titawad na. Kasta garod mo ti ibagbagak, insan. Ngama, talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton, maho ka anakan. Pagdanto, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot, maho. Awan useless ka anakan. Apay aya, adidak sarsar dengan akan kancawan, uncle. Hindi awan pa'y asawa.
kanayon ti kantsaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kankantsawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tamang makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kon friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapanin ti tawin. Ay, awam nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laan. Ure man agawa nga agawan no, awan to mo anak namang tawid, iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasat to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakal? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan lang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta ka di taghanimun iti sa bali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung aglangan na. Italaang manan nga aglive ka. Tiyadan, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakal. Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang dita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron ang maadaan tayo iti anak, kag sadot-sadot ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takitin. Apay akasta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Masikpay la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat kidi ati adu ti anak na nanang. No, adda maipakan. Ngamkas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nilakay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Saan dak amagets, nanang? Adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? Ay, an-anwan ta nga iti adu nga urnong na mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, di may papan iti da ita. Ay, basta siya. Saan na ka mapukawan iti namnama? At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danadaan ni iti anak. Ay na, bambanog da ita kunak may. Awan da itaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi ita kitding. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Aramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang?
Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikugkan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya? Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kano lang dayta. Pampanunutan na ngamin asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta nanang. Anya? Namin adu kano na pinadas mi. Ngem awan kano latta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako taiso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di nyo manugang yaw. Ipilit nan tumot tagsikog ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pa'y jay asawam anak ko. Agsikog pa'y jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. At iti sweldo bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apay aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngamawan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Tamakaburing mo tagigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanan. Nay, ija ka ambo Awan ijay silidyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napanan na nga rudon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas akong nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di mo't agawid ang... Mano atawan na ni Manila. Di mo't agawid ang... Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasari di na pa yun sungbatan ti awag ko kinukuha na. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan mo na nang insukat nagsamot di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikum la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawan dakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Agulimag kay man matangkan. Imbas apatib ka rin yung tipakinagam ko.
kastamot ti bagbagayaw. Ay, kada magkumat nga may nga agsadot-sadot kakanaw. Awan na, talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin na, asaan na nagawawid na na. Umawag paigan ka, saan na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, di kan mang namnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papa Nam, Juan. Iji Manila na lang. Inaksapulan ni Edna. Anya? Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makaamuritan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di mo't ngamin umawawag kanya kong. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una lang, natulag ko ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ro. Mapantang nga ro dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Ha? Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamutlangan. Ako na ka. Apay ngay, amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak ni taunag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Nalpay ti abaga kiti day ti agundaway, kat nagawid kami akaslag tay tayab ti panunot ko. Tadyak ni namnama akas jay tinamwak. Ado ti mang durdurog kanyak nga idarom ko kano ti asawa. Ngam jakon ni inaramid day tatauray idarom ko saan na may subli ti napalabas. Nasakita na kiti usto, ngam bayat ti panaglabas tal daw na aklon kumitlaang ti amin. Kat tilatan trabaho ti nang ipamaysa kiti atensyon ko kat kaasi na adon ti naipundar ko. Gapoy ti panagagawak ng trabaho. Sa anak mo tanan ng asaway ti sabali. Iso ang agmay sa aklat ta nga aging gaita. Taping mo sa imatan ti inak. Alakastan, tuy kapsat, wano gayem mo, Juan. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sa kapsat dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ti mang tarabay, kan mang bindisyon, kada tayo amin. Manang Biyana! Hello! Naimbag manen nga oras yo, dahito manen ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Tisuraat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan abunjeng. Ngamsakbay na hello pay kada fair dolo di Tabulacan. Dari sa Rivera kan dagiti gagayam na ada Jacqueline Pachaw, Russell Catalino, Linda Anglib, kani Annabel Anayasan. Kani Ma'am Imelda Inero di Taasinggan, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni Pagayam, Bunjeng. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan a Bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak. Kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ng asawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Ay na, nasayatay may ka dito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may ka dito, eh. Sika at agilibre man yan. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. Huwag magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kay Din. Sige. May sa labis ko. Yan may sa adyos. Ti kabaulak nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanyak? Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawan Kaano aya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin ton bigat, Bonjing. Nagapam. Diyan store ba kayo? Napanak yung matang idasing. Para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino man ang tikinasarsaritam igi-store. Dagi jay man ang chicks mo. Oray lakit din ay ito asawak ta agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan ti mangisukaking ka? Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagimimunan. Saan mo? Sikakit ti mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi gayon, ex. Nalpasan ti amin kada ka na. Pas is pas. Oo, imposible nga awan panagayat mo kadagi jay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko na kamay. Promise. Sarad na ngam tikas na nga ramid mo, Bonjong. Di nakpagpungtutan. Tanga mga noan niya ti maaramid ko. Bonjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Diyak amo dita nga asawa. Simroman ti kinalaing na nga mo. Apay, adda chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong di babae. Tanapudno kita asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay Makisarsarita ako madla kadakwada. Abay, dakas na makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin. Tapno maliklikan ti saan nyo apagkinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at nakarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangdanak agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakit? Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnok ka. Anya, Kaasi ka nga main bakit? kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imo. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Jakpat yan day ta. Pas is pas nga. Ipaspas kung to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyala. Papanawam day ya babae. No di mo kayat nga agapata. Ay na, awan mo tirumbang nga pagaparan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta at nakatulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas-tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami ang mangal daw, nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno abangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun, nanang. Anyat sang itam aya. Di manugang yo, nanangdan iti ang dalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Di ka katagyaman.
Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ngam JX na tinayaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Ikit di ko nayo. At dapay lalimit arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pailang aging gayta. Ay na, atap mo lang, dayta. Awan pamanagnag mo, anak ko. Saan pailang nga umdas a pamanak na kaya tararamidin ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. Saan ka unay amarigatan, anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay? Anyat masapul mo, Jonah? Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga? Agpa-body massage kano. Anya? Ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawa? Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iji salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawa. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kuko na ngay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan kwa na. At Daniel cutter mi dito'y balay. Pubulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, sublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kahit mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamasad ka, wano agpabuhis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramida ka. Anya kamatan? Ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngam jay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimunam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matadag kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pay. Ay na, agasawatan ba kayo? Si kangarod ti winner dito puso. Si kating kasar ko, ti inasawa. Si Katerina dito puso. Awalan ti sa balibay. Alan sangunak man. Dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka, Bunjing. Inayabam man kanugaya man da di adyo na di balaya, Bunjing. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang ay ayaban ijay balayaw. Wen, gum trabaho ti makagapo. Naapay nga umay da di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Taex mukat nga rod ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang aruden. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga aruden. Pagimungan ang pailaang. Saan mat nga rod nga agpada ti ugali yu iti asawam? Nalabos mo't apanagimom tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minayon nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangtan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking guana tararamidan. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tikas ta. Anya?
Ay, diyan ka man amo nanang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangro na no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatataerak launay nanang. Anya! Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga nga binulang da dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabain ako. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti pa naglablabadak kan pa nagdaldalos ko iji balayo. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pag-imunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba ka mo. Ay, basta umay kaglaban no bigat mayang. Sika lang, di magustok ti pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo ko yun dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't ki diti papanak kita. Agyaman ak, nanang. Nanang, anda ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rodang dagiti ubeng. Anya nga oras idisimbang put ka idirabi bakay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagiti batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasundak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa ka dagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? adong kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Katsyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang ang. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito'y balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sag paminsan laang. Nadadaal ka, Jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit? Kaya ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Bunjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrakan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makityandan bunting. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, maan ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka.
Aslawan, delikadesa, mitigas na aramida ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay, kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ah, Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Bunjeng. ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan madingar aramidan mi. No kasi agkuyog kami. Ay, di ka mo pa makitsinda. Ha? Sakti Romban, agbati ka dito balay. Ne, apa yan? Sa anak amanhig, at darik na kamasakitan. Amo mo ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha. Patasang timbakikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga mapayapas pasakitan na. Ha? Ang damat gayam riknam makasta. Nga mapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay Bunjeng. Ala, Oslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Diakon ulitan dahil dyan inaramit ko. Diakon ayaban dagi dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, huwag gusto na surin, Wan. Ayatin ka ba kay? Promise. Likli ka kung nga aramidang iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahil dyan ang Loreto, Wan. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang arako ko nga. I love you, tanakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro di asawak, kat nagkinaawatan kami manan. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako nagiti ex ko. Katita naragsak kami nga agdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, Bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam Bunjeng. No anya timulam, isuntumot laang ti apitam. Isuan na saya ato na itan nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam Bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio, insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen.